khihla isililo kodwa amalangabi ayaqima. Mhlazana aqima uzothi bakhula inhliziyo kodwa inhliziyo ngifuna ukukutshela ukuthi ayiphuka umane uzilimaze wena ngaphakathi esifubeni. Inhliziyo yomuntu akusilula ukuthi icaceke. Uwala noma isifuba sebesicaca balifica uthando. Kanti mina ngifuna ukwazi ngikhuluma ngaluphi uthando luphuma enhliziyweni. Ngoba odokotela nasebasicaca isifuba uthando abalifica. Kanti usho yiphi intando lo usho? Mina ngikwazi ukuthi ukuthanda umuntu usizwa ngemiva kuphela. Mina abangitshelanga ukuthi bangithanda ngenhliziyo, bangithanda ngemizwa. Kodwa wena nabakutshela ukuthi bakuthanda ngenhliziyo basuka badlala ngawe. Sebasuka bathola isikhathi ukuthi bangasadlala ngawe bazenza amadayisi. Ngoba phela inhliziyo ayithandi. Ukwala noma bodokotela besicaca isifuba balifica uthando.